Center we bari kwano geno miso not followinga amukutugwitu gwa YouTube Facebook cyo kwano ukora cyo cyamani kandi mutayi wanje bani jani cyo kire kirungi kama zana bakoraho muje bare mukurukenana omu idi Idi Alfitri abasalamu yena narabanda abantu mwana nibendeza mwe bari kwano mugeno miso no kwano mutufollowinga. Okay, amazana yakora abantu bamwe aro mukuru Judas amanya umuganuro manguto kuruga cyoma aliyo abanda ura husna niyo kuruga cyoma ari Saudi Arabia yokwe nenkumangu mazime cyo kwano kwa cyo cyamani aba Saudi Arabia bakadama mwena mwe bari kono mujino misoro mukwana mutufollowinga nana umihanga Uganda kimukora kiba cyakabinyo era munange mbamba sima atasima itasima burajwa Nana kureli zoba na kuletera makuru akuruga umukitongole cha DK Foundation. DK Foundation ano manyango ni jenu misoro kwani kwatiraho umuntu wa hansi obwati ya erujireyo kandi yakwatiraho abantu abejaba bizere bafunaho urukiko nana abazire babana abakujenu misoro no kwano babegesiza abana babo abazire bageze bawereka okusima kwa mani kandi bamara bagira ngo bazuma DK ne kahangari nitora kugambo nabo babasokwana bajenu misoro kwano batsobora nsonga stari zimwe na zimwe bonu bahura bata ukureba DK Foundation ni jenu miso na nokubani bakora emirimo kezo tikiri cyoro bikusanga ko muntu abantu bakwikora umusting kasa 35 abana bari umukomuri ya 35 abana kandi zukariyo n'abandi aba primary batakumanywa batakugambwa norango n'ikintu cyamani arone bikora ngo umuntu najye n'umuso kwa nayamba mazima ogunwa kuba ari umuntu w'abantu umuntu w'abantu n'utwantu murebera yereka tubaze kwa tugino misiro kwa turukiza bimwe bigambo Abazire nibagamba ki kandi izuka ngo urukiko rubereye office yabo aho umuri Nyakasharo ari Magunda House abantu abinge bembakira kwiza kusubiza ibintu batakwasa kwiza gukora abantu kandi ati indebe saheji wona yitu nayerekera kubanza kuyeyo umuntu wa hansi kugira ngo abana bagire obwegese okumanywa okushoma kandi nyenje ntunguka ifamily yetarimo ikigambo kushoma iyo family terebo ngo ine cyo nimbaza kucyumusimire cyo amazina muganzo Godfrey amazina ganje nyona muzino Olivia nindiga Katara umwana wanje nitwese Jackson amazire siniya ya mukaga ninsima Katureebe entunguke yalechere tuyambira abana nketwe nsoberwa kurebanga abana betu nabo bayongera kusoma nimbine Saidi akurugomuru rubiriseru town council Kasara ward nkahura umurango go kumanyisubwa bwa David Katureebe Foundation kugira ngo aina abana bakwenda kwataraho burugombora abana batanu nanye nagezaho na ikari cha Imanere si wanu yasanga ngo umwana wanje nabasa kubana akorofayinga akora ki kwaturo David Katureebe Foundation cyambere cyo mugisamurungi umwana wanje David Katureebe Foundation yabasa kumukwataraho kutandikana na senior wanu mpaka agumize mu amazere ya mukaga ninga kugumizamo amarena institution azachika ngahora chansemeza David Katureebe korangu nabasa kutizwa hitwa abantu b'abanyaruguru no kutuyamba okukwataraho abyokusomesa abana betu kutungurana munongi itwe abatakwebasa korangu ndubasa kumaraho na school fees yerigenda amazina ganje ninyo Charles Maletisia ndio mwana ndio muzire wa mukunda ne Peter nasomera Chamba High School nindiga Kisenyi amurka no kwa Kisenyi egombora nkatungu nimbanza kusima mwami David ahabwe nsonga yo kunkwatiraho akansomeseza umwana wanje umwami David ni umusima nyo school fees abire irinka yandemire abo kuba ndiyo mukazi atakwebasa kandi abana banje tubine bisebo mbe nisimo mwami David naye bare munonga mukama guma mu mperiro mugisha ahabo kuba ankwatireho yansomeseza umwana wanje mbe no mwami David we bare amazina n'abanyetabya Mr Godfrey okuruga omusero ya Butezi umuruko gwa Musumba egombara Ndieru district ne ya Rubirizi nyowe naimera kwerezo buzuruzi amwami David Katureebe abwe bintu ebariyo nakora abantu abansi bakateyamba kandi ensoberwa abatakwebasa ni musima akurugira abana ababasize kusasura esente omu masomero na munonga aba secondary nabo abaliyo nayongera kuza kusasura abaliyo mbaza a university abazere be basobirwe
mazuma government ne baraganisa okohereza za basare zirema konka nyonko muntu ninsima David Katureebe abokora umutima gw'embabazi akabasa kuri abantu babunyaruguru ensoberwa akabateka obuyambi nkobu kandi bukurwa munsi awiyenko muntu butari bwibembe bukurwa mu government niwe nanisaba abantu babunyaruguru mureke tukunde David Katureebe kandi tumwereze Sara agira obuhangazi agira n'amagara go gukora sente nyingi no gukora nebindi byongere kutuyamba omuru bunyaruguru yetu sima abo ko nyemyaka izo na marati nkareba go muntu akubasha kufatira ahabana bakajanga bate ku mashomero bashome kinka kirebaga mbone we David mukama muhereje umugisha abo kandi ndanze ngo mwana wanje cyakari ko yakubashomere akaheza akafune mirumoze mazima David nakoze ikintu cy'amani kandi naza kuyamba abantu bingi David cyakwasa kuba natekateka ngo nakendo muri yitwa Abazire nanga abantu babunyaruguru ni nsima David Katureebe nangwa nyowe tinkamurebaga no kumumanya tinkumumanya tindamanya obarashaki obariraguru baratukura tindakemanya konka ni musima ruhanga abariwe yamwongera ombyakora kandi na nabanda barinkanye nye namasiko nabone baza kuyambira nebyo mukama mumpero mugisha nyowe amazina ni bamwezi Frederick arakuruga kantungu ecwango mu rutoto ningamba ahari munywani wanje David Katureebe Foundation mbwenu omushijo gwe byakozire ni bingi munonga tubugambwa ngo byahwa nebirunje bitahwaswani atukurira bingi hata yonashomesa abana bitu ajire ha university hata yonashomesa aba university nyonkanye nko muntu kaba mwesije eki omushija wa munywani wanje kintu mukundu rogo nyewe no makaganje rashyiremo kandi okukira munonga nekiyasigira araganisa witu kikakorwa abo kuba akaraganisa mwezice akasima kuyabaraganise akakoheza kije mbwene omushija okutima hanga kuba muri inzire omyaka eri kwije misho akakora cyango cyo kucyageke no muri gihecho kansabero hango wahiguro utareba alinde David Katureebe nyensya atukore nebe kuciraho nasigandi bamwisi Frederick arukuga kantungu omurutoto amanyaganize na igaza itoni ne bazomwami David Katureebe olwokutuyambako obuwagizi bwatuwadde otulabirira abaana baffe otuwerayo school fees mwebaza tata webale sina bingi bya kugamba naye nkwebaza webale olw'obuyambi bw'otuyamba oba twayite twesobola abaana baffe nga batulemeredde naye tukwebaza olw'ekisa taata kyotuyambyeko olw'okuyamba abaana baffe kwebaza webale nnyusebo webalire ddala wojje Allah akuddizeewo ekinene amazina ganje ninyo Chizi Porto Korga Kitoma cha Rumari ninkusima abo kunkwatara mwana wange kimugisa prose kamunsa suro school fees ebere yandemeri ninkusimira munonga webare munonga mukama akwerezo obuhangazi nasigara ndi Chiza Porto Korga Kitoma cha Rumari amazina Ndera Rivera bamwe Nduga Rutoto Moseri ya Kantungu kandi umwana ni mwijukuru wanje amazina ne Aline Davis mwenu ninsima David Katureebe icyankorere abo ku mwana ogu ishena nyina bakamunagira ayine myaka 2 mwenu hatiya ayine myaka 17 umwana yayandemerere nanashazire mu kumushutamisa konka mwene cyankorere mukama amwongere nenshaje agiteho iyo kugumara tugira aratuyamba inzoga tine bwite mwene ni musima ntine bugarukiro muhanga mwongere imigisha zina ganje nayimbisiwe Rose Indaga buhera cya Kabunda
mwana wanjye mba mweta ine Mbabazi Daphne senior ya Mukaga St Michael Ninsima David abo mwogo gwankorire okwankanye nkayimbisibwe kana aremerirwe Daphne akuza kushitama ubwo mwaka amazere senior ya gatano tino bundo buwezi nkakwizere cyo kitongore cya David cya tuyambira cyarebuka ngo mwana wanjye yagaruka kahi ayishomero n'igishari yayishomero Ninsima David ahari umukama mongereho amongere mukama mwena muhwero mirimo ye yarukora mongere nabo nimba habora kumanya abantu bahansi abo kuba kingi mbatumanye umbwire bo bururu kushabaki uburunu bo bakumanya abantu bahansi kandi baheza kutunguka yitwa abanse batoreba nkaki ngabatine mugashona warete shonga yawe ninga no muterane sumu najikora na offer gikora bize wena nimba shaba nabo kugumana bizuka abantu abari hansi. Amazina nabanyita Muhumuza Edgar ni ndaga Chartakova Katara Chwam Ninsima David Katureebe Ahabokunkwataraho ahakuba mbere nari mu rwo kusoma naka tuition ya Abazire ya campus nagira nti yankwataraho yanyita ngunze kusomera St Augustine University King Caesar University nze kusoma medicine and surgery ni musima munonga tine bugaricho kandi ni mhaga ni musima byone byako ebyari munakora abantu mwe tinko bugamba ngo nabihezayo nico cyo tuition nyokebe yambora nangwa mbe nagiza zo mu government zaberone scheme na run scheme yayanga ngusomera arone nabyo byayanga konka Ninsima David Katureebe ahubwo kunyamba kankwataraho akanyita nkaza kusoma kandi nimpaga nabebe mbeza ababitutera karuru bakagenda uko bakasitama bakiyebwitwa bateza bakaruru nangwa nabo bizuka abantu babo ngo ku David Katureebe nango kwaroma na yuzuka itwa abanyaruguru enzarwa za kuno. Amazina ni Katureebe Beka ngera iraka amazina ni Katureebe Beka ndiga wanje mu weta kemisa kurishika nasomera St Michael ari msini yo kubanza ngasemero munonga bamwe banyetanga umwana yatunga Abazire no mu DK Foundation na kanta kumanyango ni DK Foundation nyo bakanyeta banjira ngo umwana yatunga yambi kanazere kuchondoza je DK Foundation ngabura nasima kandi nasima kule kanka simu umuntu ndakumanya beti ni umwendeza magara na no kugira umutuma guguma mayino umutuma ko bwo kuyamba abantu ng'abantu twetenga gumamba yamba abantu kandi na no kuletera abantu intunguka uko sinyoni nyino kusima kwangu nangwa no kusima kwanje ndyamusima kayirigire cyo ne kiyanshabo magara ganje nyinda cyumereze kundi kubasha. Amazina ganje ninye Tracy Maxon ngera iraka ninye Tracy Maxon ndiga Katara 2 Chamba sub county Lubirizi district kamara senior 6 2020 so twateganisibo corona kandi mama wanje nabe nampera senior 6 kamara Chamba school fees ya mlema so abantu batandika kwa munana nyona achererwa mukache abwa sente kubara bro mukade so niza nagamba nazo mu office ya DK Foundation nabasobora challenges inkumetinga so now bampereza scholarship nza kuza campus wala clinical medicine diploma at King Caesar University. So I'm very happy kandi ingezo kusima Katureebe Foundation bari munonge shekozire mukama mwero zo buhangazi kandi na foundation egumeho kugira ngo tumanze completing emusomo yi. Amazina nyoto simile Beatrice ngo musere ya Katare kubanza umujyi wanje natukunda bone nasomera spice binicho kubanza nimanza kusima Katureebe gucyatukorire mwana njya kayari muri mukacyanse yamukwatirewo akana kundi bimuzane by'umpira nuwo bamurebire
kana twaro nakwata omupiira nyangamba kametera n'ekirabo kyewe yakimwereza kandi yagumizamu Abazire we mbenyo ningoro kumusiima kandi okumusabira omukama mwongera amaani amongere narukundo oguma tukunzire kandi tuza guma tumusabira obwire bwona nawe Babo konka kintu nje tugangutsa kumwereza ensara tumwereza amaani natebu kandi tusabe mukamaranga cyamutebeka tekere kuzango naenda tuyambe kigumize magume nagirashi natiyamba kitakomao saba mukama mwongera amaani agumiza abana bitu kuba bakwate bagire kibali bungu bamara ecyabateka tekiri ciao David yabanza kunyamba yani ya fomu ya display mbe nazamu yaginyambira bwenso kana maze sini ya mukaka yanasta no mucyarunka kurayinga KIU na admitted na jozona kurenga runo scheme tenara bomo so mbenta chine musukwa kuba tison ya campus mzee ndanti ebiro bo turumwa bataza kujibasa so bimizire program na mzee bantrachi anye kongoro program ejo nizaha natakusaba kwanje bizoro wakatano banteresumu ngokusaba kwanje kuragara ati banyangu okusoma tison roho bono mzee nakugeza ofune accommodation fee na nubundi wa facilities obwinkweta kandi nari cyo ncyasa kwangwa mbwe ninda kariya yanje atesti yagitambuza kutekateka kubaki bwanyuma kufuna jeje basa nitaka kuba doctor abo kubankambura n'cyama prime ni kwenda kukora medicine and surgery so nitakateka ko research mukama yankwa thoro ampia magara nitaka kuba doctor akuba kiteko kwanje bimunchikira David n'umugambira shi David ni musaba umuzamu nayamba abantu kandi kumana kuri ibintu byo kurebera ukatuyamba into abari mu rubizi twavugamwa ko abantu benshi batubwire ndandike amazina ganje ninye Businge Ronald akurwa mu cyaro cya Butoa umusero nyacyanda ninsima David Katureebe abo kunkwatira umwana wanje Musasu Joseph akusomera St Michael kurebwa mu mazuma nko kumbe nyine abana babiri secondary nyine nabana batano primary nko kumbe ndemeriro munonga aye bare munonga kunkwatiraho kandi musabira kugira ngo umukama amwereze umugisa byone byakwetaga mukama abumwereze ibyo mbiye bigambo byanjye biwamutabana umugenzi kwirino Butoha amazina ganje ninye Businge Faraziya nindiganya kama mu Kitembe ninye mzere wa Javira ninye mzere wa Javira ma David Katureebe ni musima ntine na bugarchuro mbweno kusima kwanje nyote nkumanya mbere kurako konka ni musimera kimwe ni musima kandi nyenda ngunangwa kuri ni mureba nkamureba ameso ndera karebo kusima kwanje na no kumukunda kwanje abo kuba nyombe nyesoberirwe nasobirwe nagezere nto umwana wanje yaza kuburwa kwegara macura kana nkarwara tinchikora tinchipakasamira muri njano uro kungamba hata natandika kutetema mbwene nyo tinyine bindi byo kugamba koreka okusima nukwamani no kukunda nukwamani mbwene mukama amumpero mugisa kubani kureba kandi kubanche basika nkakutire mu ibari ongumeraho rero ombwiro bukwiza na ruhanga yabakiturinzire rero ibindi byeyongerwa we bare munonga tata Choncho benesi ndikakisenya mwana wanje mamwita adibsa presence ajira msinya yuko manzi nisina na David Katureebe nkwatiri abo kuba mwana wanje akahesa ndo mutata kwebasa ndo bwiro magara ganje abire yasitamire kuba biyahirize nabo wakamara umwaka bitarwa corona kabari ko msinya yakabiri atura basitamira abo tabazi togo mnyambabaza hayizire bacayimana bagira ngo mwana basaba abana umwana wanje yatunga umugisa bwe nisima agume no mutumogwe mwana wanje ari mayiko kazina ganye Nikatusare Juliet kurwa mu cyaro cya Mugogo yo kubanza
omwana wanje mbamweta kuri senta saba yewe nasomera RCD school nyowe ninsima Deputy Katureebe omwana wanje ogwebere yasitamire kwenye nabwe bizu bya family kandi nyine yo nabandi nkabashatu abari abasitamire abwembere mpako nabere ndyanareba cyamani Innocent namutekereze bizu byanje ngo kugira ngo kankwatire wogo mwana wakiriya isomero abandi bari mukabakabere basitamire mbwe ni musima kurengwe kayo nati yafira kimwe yagire uyakora ki oya mukucyako benshi baseka akanyambire nababari hansi nangwa bateko mbiye mukono ako bakasoma bakoma hagati mbwe ni musima ntine kugarikira bona amazina ay'imyakana urwo mugombora ya ryeru omu cyaro cyane kiyanza parishi ni nsima David Katureebe na munonga abo byambi obwo twire kutwatiraho kuhera school fees umwana wanje nibamweta Eriki Kamara ariyo musiniya ya kashatu ni nkusima ntine bugarukiro kandi ninjwe cyara bacara abo gombora ya ryeru mbwe ni nkusima ninjira mukama akongere emigisa n'obuhangazi kureba uko twatireho n'obuyambo bwo kutuha kandi tuntuza kwehayo namani gitu n'obwenje obwo mukama ryo muhezi witu ekyo noyenda kito mu nkora cyona twehireyo kugenda niwe mpaka sya aturahike abusinguzi obwo ruhanga ari muhezi wawe inde cyakutwereka natwereka kuyamba abana bitu ngo nabo nyensya hagire cyango nabo ekibakora nabo nyensya kora bashomere bashikize obusinguzi wabo nabo hajya abandi bakora ki abo bakwatiraho no kuko ari nakora ki nakwatira abana bitu Nyekerangire navensi ndigo mcharo cha Nyakiyanza Paris Nsima Munonga David Katureebe nicyatwatira abana bitu umwana wanje mwita Tuborohanga Darius ayo musiniya yo kubanza ni msima tine bukomo tine bugarukiro aho kuba atuyambire munonga nebyakutuhereza biyamba gwariyo naza kutekateka kutuhereza no bwakutuhereza ekisale kinkumureba ayambire buryomwe kandi yiza nayendo busagisi ntubumuhereza aho kuba turi hamwe nawe nisaba mukama emisa niyo tumusabira aruhanga ciao Zina nibanyetani Nsima Prudence Ndugar Toto Sub County Red Councillor Kashenyi Parish nijaha okusima omwana wa ruhanga Mr. David Katureebe ahabwa program zeye ezariyo nakora omuri Rubirizi district nko kureberera ningasho kuyamba ahajyaba bari kubi ahabyaro omubyaro ningasho meruka ningasho mu sub counties za Rubirizi district kanyowe Kashenyi Parish bakayambayo omukazi akaru kubi munonga wa omuhara wa Bujirita bamuretere mufalise sabuni ebijwaro omukazi akashemererwa abandi hati na wamureba bire byabirajwara bicanyagurisha itachi bijwara nawe hatanyirire nazo mbande koza kaya ikira point yo kwetina kuzo mbantu chonkazi pana unazo mbantu nawe najwire kandi kagumana imfollowinga nkomwe bembezi wo mu rukogwe kando yatwireyo ba Rama bakabaresireyo obuyambo bwo bukurwa wa Mr. David Katureebe kurugobwe narebekaje kandi ebintu byona kabikuma bikiruha kibyine kozi ni following ngumaninze no kureba abikwasirada ekindi cya kabiri ningaruka musima nyowe mbwenti waze surprise nkabandi aho nareba Rama akumpikaho n'abana n'abanyakaciko kurwa mu office ya Mr. Bat Katureebe bakunsha mwenu bakwenda kunyamba akurujirira abana bunkurebera kozi nyowe ndi omukyara wa Twesjezine Denesi omugenzo gwo mushakafa nawo no kumushabire ecumuno kirungi kana omupolisi akari omupolisi akora Rubirizi police station ahandeke akari liaison officer Rubirizi district chonka akansigira abana nyina abana bunkureberera abandi
na nabanje mbwenu kunabire njyaho hakugira ngo Roma namanya obuzibu bwanje namanya ndeba Roma nanyeta nanteka omuguru omunanka omu company ejo nanye banyamberera eje shaha ninsima ubwo mushija mukama amuhereze emigisha nibahero umwana wanje nashomera Rutoto Seed School nagasha Aisha ariyo musiniya wanu nibo bakubanyambire so nimpuranye n'amashemererwa minji munonga ubwo mushija Mr. Bat Katureebe nimuhereze emigisha mukama muhereze emigisha kandi amutukumire kandi amuturindire ebihe mwana bukwenda kutuyambira bicise mu muhanda bikoma konka kandi twe nobwiro buturimo tujyo mu biro bw'ekisibo tujyo mu biro bwo kushaba embabazi bwo kusasirana nshaba mushijogu abantu mwena munkwase tumushabire emigisha no kuguma aine sente no mutima gw'embabazi ogwo kuyambirira kugira ngo aguma ariko iwe program ye yegumize mu koze zine zishira kwika hagati zikoraki zifa so mbano ni musima ntine bugarukiro kugira mukama muhereze obwenje kandi mukama mutuhe ninshaba mukama kugira ija muturetere nitwe tumurebeho tumuhikeho aina katocha ina akabiro ine nkoko ajimuretera tirista musime tukumwerebera omisho gitu abo kwecha tukorire ne chamani Zoba nga David Katureebe Foundation twasiba tuyine meeting na Abazire ninga shabarebereza babana abatakwebasa tuyine twateraho na munogo kusasura school fees nga David Katureebe Foundation twayenda ngutumanyane nabo akwa tukabayamba tukatanga kubayamba ubundi Abazire takubamanya batamanya n'ebyendero bya DK konkati biza kubimanya dena no kongera kumanya bwenje abana babo turiyo twahera school fees na no argument kora neba ebitaga mukabazire na munugu futayira abana kuhereza abana ibyetagwe bindi nke bitabo ubucumu na nebintu byango mugugu tugwa DK kureka nabo bine twateraho then twatwine nabandi bana ayo batakagire ishomero abtufunire basare kuruga omu King Caesar University n'abana batano already kandi bona bakusoma sciences obushaho na nebindi a university kandi basare yabo naka tuition zabo zona tubaze kugitungira basare nka DK Foundation nisima omwami David Katureebe abwa networks ne mukagoye abo kubegisha igambara abana ababagire King Caesar no kugira ngo ayina kakwate kahango na Augustine Caesar Murenga kandi abana bayasa bafunira basare kandi bakusoma university ntusaba ngo ntumushabira munonga Abazire nabo gwemba musabira ngo abase kugira mani network Caesar zongeri bunyaruguru bundi nite tkarge tungoburebe noreba ataruho bwegese taruho kintu cyona no okurga karanto akajya ngo umudatini takatumugiga konka hati itakanaza kuburyine kandi ugaruko bumugiraki ubumworo hati ekiri kukuru munonga no koronga umuntu yatunga ubwegese obo bwegese baza kwereza umwana ubwegese no bamuha foundation no bamuha umusinge kugira ngo no biyakube bindi munsi byaremereye konka nayi namagezi amagezi ago nyese nagahindura mu kintu cyo mugaso abasa kwiza kwerwaho konka yabategire kandi arukubi arukubi ari mu mberambi kandi akabara kushoma ibase aragumara kubi munonga mwene torondo go mwana arukubi mu cyane then tugaruka tumukwataro ya inamagezi go kushoma kugira ngo nyensya arahindura ushanga umukubura ko umukutunga ibyo bwegese kutunga amagezi usanga imbere yagitereza ibintu byona biki ibigambo babarucyuriza kandi namwe byagambwa nigira ngo nshibakire kirungi abantu bagira ngo agegisire nugo gakwata igufa kandi umuntu w'intunguka nuba wamurebere akwana yendeza abantu intunguka utakarugo mutayi wanje reka tujino miso no kubantu koreka amakuru mingi kandi obeno ujino miso kwa not following usubscribing ubona manguru bereza news center china